Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba bak Preston Tensong akesengi palai ulah kena bagi Don Gibril bahar jaka bakin duai ki tim penban ki MLA bo uniap no kenang ban poi ki election siteng somoy. Ya gini kentin ubak Preston ulah keren ha jelang ha kesenong mau laingot ka bahap asoyong constituency hadin bula play yo mau nong rim menchna thmai ko surok na mau maram nong thliu mau mi shmau lendep kane ko surok ko don kumba southway point san kilometer. Abakran nak kadi kerja lang buat Preston ulong bagi don bon gibre gi bapelong jing duai nak bentar gi jing temu beper. Nrai ulong bagi bobon pat ki balang kim jukun ma ben duai nak bentar ki henre phongot ki MLA. Namar kata ulah kentu bade ben bu jing duai kerbang ban yo gi nong yalam ki babha. Haboro ki henre phauteli ki constituency ke jela. Ki balak ban ai ke jing sensya. Ka bapakatam bat ka hatam ya ke jelam ikla jumi barok kawi pi teng teng ko mga ome pi bon nga set keren ya kani hakat ka bengi kenu idon kiseng niam kiseng balang ni baper teng teng kidon kijie tuai sa jingit ngasutunat nam to covid-19 ni tuai sa jingit kilong ying kilong sem la ijong ijinget kenang ba ublei unong bu unong tau unri un sumar un pelai nati jingpang ke jistom nati klam ke balai pujai tenre ke babun pada ki balang de ka buburong na tren ni kim jukan ma ban duai kerpang pat ige reu phongot ke mali haga cakap benuai kitim penban ni ke meli. Budi apno. Ban puai ke election. Ban job pat manga. Berkat kum kata kadon. Lohi kum kata. Nganga kwa benong ya pis ngau bahase. Ngau bahase. Kamdai keresan election ini tanpa ngahikai. Bapinyo ya unong yelam joko konsensi ken mau bah dapu jing doai kerpa bapinyo iya ki reu phomut to ken mau se dapu jing doai kerpa ladang injit te bebasan ngi dang ibu jing doai si benai jet ka MLA tang simit umla benuai kata teralong kagam ke babakal Dena rada mo ang pik teng teng ke jat benrio bet ke jela jomi hak jaga bet ke ka hier arsut balai hier arsut ni jet yu nong mi kmat tam bola panai pisa